Najja kusikani bankoba gundi ebizimba biri kunabaana biri kumunwa bankoba ati kyetaagisa nabaana evwemu nga bukaali nga bikaali kukola ki kusaatuuka munda nayira wano era bwe tityenda kaleega muno oli otyo yonsa gatuuse ekiseera gatuuda gayokya gasiiwa gafumita wawulira muleke era olibona kati nga bwendigemye nti no lyonna nalyo nayibaale lirimu liti nasiibula abasawo nga nze tiri kwidandabibwa nveeyo bankoba ati togololaka jja emulago nakoba nti musawo kati nze oba nzira sente ndiri kugula wano idagala ebyemulago bye nasobola ati jja emulago nze nakoba beka ngololeka era mwidwalira amazima neyibayo bweyibe nga banemeire ku bali kunkoba ajja mulago ayi nga ne sente ndiri kugula idagala ndizira nediri kugula emmere okulya mwidwaliro kendizira. Omulungi ali kwa Wai Media kino nkyokola okubanga otugoberera tukizamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze ya sidio sigira awo ife busedo mbikado bambi amore genda goti malungi ndi mu bitunde bye musita abaidiyo musita kiri mdisu ye mayuge era nga ndi eno luvainuma okufuna amawulire ngeri yo mukyalo ono ali kudoba nchaide mu kubyogero Justin byogero amazibanga n'ekimbe nga kimuluma gabulanga asiza buyambi ali n'ekirwaire kyedo tukusagirira era nga wuira bino amaze emyaka nga 7 nga tazaala ayi mu myaka gy'emikulu egy'obukulu amata gava amabere gavaamu amata ali kujja tukobera abasawo bamukoba ki wabula nga ti birungi byogero wanjise ebikuluma binuma kyalo kikoba ki kyalo kiri awo banka embi oli mulwaire biki ebikuluma obuzibu buli kuva munda tutandike olumbe lwaida lutya olumbe luno nalindi wano natandika ng'olumizibwa mundera mpola mpola mundera mwajake munumiriranga wenkobako omuntu nti oba mundera muli kunuma bankoba oba nseke oba biki nabaawo nagulanga ku bukerenda namira ku obwenseke najanga ku bukirinike nafuna ku obukerenda nga wenfuna olukumenja nfuna ku obukerenda ati nseke kumbe nga tidi nga biri kujja mu maiso kutama obukerenda obwo tibwankolera nalindi awo nga mundera mutabuka buti mundera bwe mutabuka nintabukira irala nafuna olunaku ng'obulwaire buntabukire tikafuluma munumba najja eiganga kushalomu. Okay, luno olumbe okutandika nga mwaka ki lwantandika 2009 emisa kino ibaawo yali akali oba yali afiire mukuntabukira yali avuirewo musadde yali afiire yakuleka n'abaana bameka abaana mukaaga omuto wa myaka emeka wa myaka buti yali jaweza 12 so olumbe n'okutandika ng'omwana omuto wa myaka ng'emeka yali mu myaka 3 so soboka nga amaze nalwe emyaka nga 9 eyo kizibu kino myaka nga 9 nga bikuluma so benduireku so wajja mwidwaire iganga nali wano olumbe we lwantabukira naba munumba omwo nga tikasobola kufuluma nga lukuluma lutya nga munda muno munuma kati natandikanga ebiseera ebindi nga mvoti ndi kulwala nga ti kiseera kya kulwala natandika okubona ku omusaayi wenajja kuwale mu kakirinike ku luguudo awo bankoba ati weyongereyo buli kati nga awo natandika okujanga mu budwaliro ke bankoba ati iwe bibyo soko je kukusikani
aye nga nzira sente da kujja ku sikaani abuli lwenja mu bukiriniki kugula bukerenda ati muno oligula obukerenda aye ja kuki ku sikaani kati obulwaire bwe buntabukira wano n'aba mu nyumba wano waliwo omukyala eyampa awo omutwalo neiba ali awo yampa omutwalo n'owundi yampa omutwalo bantwala ku sikaani eiganga ewaani ku Shalom natuuka eyo bakola sikaani bankoba ebizimba biri ku munwa gw'anabaana navaayo nga tukali kweyongerayo mami nga tukali kweyongerayo ng'omwami afiire muzeeyi ng'afiire wakozesa ku family planning tijjangako mu famire mukyambaawo tigezangako okay so ojja ku sikaani bakoba batya bwe najja ku sikaani bankoba egundi ebizimba biri ku nabaana biri ku munwa bankoba ati kyetaagisa nabaana evuemu nga bukaali nga bikaali kukola ki kusaatuuka munda nayira wano we nayira wano nasula enaku nga 3 olwaire bwantaamira bantwala enakavule n'abaayo ng'okutaama bukola ki okutaama okwo nga kati tikasobola kutambula era muli ekintu nga kikutambula otibigalanga mpulira bwa bulumi aye nga wano nga waliwo ekintu ekyasimba ng'omana oti oba wali kati nga tisobola kutenduka okutyama tisobola kale nga ndi awo tiidi kyenenda aye nga wano waliwo oluntu olwesimbawo nga nduwulira mule munda nga luli oti lwesimbawo luti oti luti aye nga muno obulumi bungi tikasobola kutyama n'omugongo nga gunuma ino era nga ekintu kyakwesimbagano wano wati kunda kuno kuti nga tisobola kutyama nintereera tisobola kulambaala bwendika mpulira oti luli kufumita bwensituka mpulira oti luli kufumita n'abaawo nga nze kyenkasobola kati mpera naawo okuntwala eyo bankoba bajja bandidandabaku aye nga bandidandabaku ndowooza emirundi oba gyali 3 oba 2 buti batandikanga abasawo okuyida iwe eddagala lyo liriwa tukuyida nga ndizira sawo yakubita kuyaja ku bandi esaawa edo bwayira ajja okubuuza eddagala toguze yakubita kuyaja ku bandi nze nasiibula mu idwaliro naavaayo konze kanje nfuire waka akasente ozira bayi nawo kuidandaba nga akasente ozira akagula eddagala nsaba eddagala nga mbalingirira nga bambita kubajja kati nga wevaayo omuntu naida mu idwaliro nti aidye kuwona musaamu lumu kyeyamaani yeida muzamiru kyeyamaani waife owekyalo kino yambita ku ketambo ine yaja ndowooza ye naye ali omwo n'abalwaire kati mukwira ati naaba ku kitanda namweta nti kyeyamaani ojaawa yakoba mukyala sema oli muno kikabiri ekyakutuukako namukobera yagema omutwalo yampa olwo nagulako eddagala bandidandabako eddagala eri bwe lyawaawo kabiri nasigalira awo wabaawo owundi eyaida okumbona ye naye agema omutwalo yampa nafunako eddagala kati awo nakomaawo nasiibula abasawo nga nze tiri kuidandabibwa nveeyo bankoba ati togololaka jja emulago nakoba nti musawo kati nze oba nzira sente diri kugula wano eddagala ebyo emulago byenasobola ati jja emulago nze nakoba bekangololeka era mu idwaliro amazima neibayo bweyibe nga banemeire ku bali kunkoba ajja mulago aye nga nesente diri kugula eddagala ndizira nediri kugula emmere okulya mu idwaliro kendizira abasawo basigaza n'ekifaananyi kyange ekyava ku sikaani nakola kinze neirira wano neiba mu idwaliro nayira wano naaba wano bwe natuuka wano nasulawo enaku 2 nafunafunamu awo obuzibu batomera omwana oyo gw'oboine nooza omuboine n'enkovu mu bweni ati mwana wo bamutomera ku luguudo awo kabiri naaba wano na bizibu bya mwana nali nkaali awo tukaali kutereera bulungi obulwaire bwandiramu banona bantwala emagamagama amayali bwe bantwala emagamaga obulwaire bwantabukira bwatabuka ino twajja ku mumeini ni maama era nga okutabuka bukola ki munda akuluma munda kati awo nga natandika n'okuva ebitali birungi wansi omusaayi gw'ekikazi ogwo
kati nga nakoba mule oba bizimba byayenga byayenga vote masira gagafumira mu bukyala ayenga munda mwanu maino nga nkuba endulu kati ayo twatandikanga okweta musawo nga iteeka pamala kunkuba ku kapiso ka bulumi mena asirikako ayenga munumba nkuba bwandulu mpera ano nga era nga akapiso kamala kwedakika oba 5 donka kawa kunaira mundulu ke munda mu matikizire kyenka asobola ayenga wamabere gakali kutandika awo twava kujja mu main najja kweyewa nakapanchu nti kati bana namba ku nakapanchu tiya namba nabivaako mama yaje lwacho ko yakuyamba tiya namba kuba yankoba ati jolete ki olino banindaga muntu kodi baluwa yero sibichi na bifuna bwenajja nakapanchu yambuza ekibuuzo ati we ni wota sobola kujja kupaka sana ofuna sente dodona nga mwidwaliro lye banko bye mitwalo 16 nenusu kasanvu yana kapanchu kai iwo mulwere kayo jyo pakasa anga tisobola atambula bange makubugeme gali kwedo sasule emitwalo emeka yali asabye emitu bansaba mwidwaliro lye mitwalo 17 nenusu kasanvu mama yaje yatunde itaka lye palotiye yetwala yandidandabako amasira ago galekera okuyida munda mwabo oti mwikaikana ayenga tiringikako egamba nga buli omwe ndi kulwala ki nga buli omwe aidinga ndi kulwala sirimu ninze najja mu idwaliro ng'omutima gunjire bantola ku musayi bakola bati baloba kubona bulwaire navaayo nakola navaayo bandi danda bakukoba obusente bampako empiso 5 n'amakerenda nayira waka banko batiro kusikani ere wana kapanchu banko bati tibaboyine ki kiri munda nayira nakozesa eddagala lye bampa banko bayiro gw'omunana nga munana eddagala eryo ku munana nga munana kwene lyawa munasitukira munayira yo mwidwaliro bandi ja kusikani bankobeze kye tulibona munda ati kuna bana kuli kwa kanti katini kati kali bwakumbali katono kati ayi kuzaino kyamaani oti bayira mukundi dandaba nga bali kwende sente edindi kabiri nabanga nzira sente natambula nayira waka okuva ku olwo bayiretiranga yo mwidwaliro kati nawuliranga emayuge balijja kulongoosa bayidi ab'obwerere navo wano kuba nali nataye erina naguma nti kamale gaje bakole ki batole munabaana eno ndowooza nerivaako obuzibu so kati olwavu eyewana kapancha ogw'omunana nga munana nindira waka nali ntendwike ku bulirike nefundiike nawulira nga amabeere ganuma nako bayikabiri amabeere okujja okukola nti nga gavaamu obuudibuudi ng'omuntu ow'enda ento nagatandika ovaamu obuudibuudi waabiteenako nga gatandika kuvaamu mata gene nga woniga kooti amata gatiiriika nakoba yikabiri buzibu ki obuli kuleeta amata nabivaako nabireka kati nabaawo n'okuyirayo n'okuwulira abo abalijja okulongoosa nagema ebigere najja eyo emayuge bajja okunda ku sikaani ng'ezira kye balibona babula kye balibona kuba bampandiika twaja wale okunta ku sikaani nifo twali tuli kujja nakusookayo kuba ali balijja ku buso okusooka okunta ku sikaani bankoba atize kye balibona kuba awo kyansi gye nalinayo ne sikaani yali ya bwereere ezira kye balibona munabaana amabeere atize kye tulibona kati bambuuza ono nieki n'abakoba banandidye kutoola munabaana eno ndikuwulira obuzibu bungi bankoba ati kunabaanayo kuzza kiriko ati aye woidda kukoba oti titwenze kuyamba jja wale bakuweeku bwa bukerenda odda kumiraku obwogolole nayira nga tifunzira nsajja enfuni entuufu bwendira wano duuzi kabiri nali wano n'akakoko n'akatunda najja ku sikaani wanewa Dr. Bitire Iganga kabiri awo okutuuka awo bankoba ati amabwa mangi n'ekizimba kiri kunabaana n'akantu kali omwo ke bankebererako bankoba amabwa mangi kati omusawo yankoba ati okwidandaba tukwenda emitwalo 19 namubuuza nti musawo amabwa ago gakala ati namuka nti ti kansa yankoba ati be tiidi oba batya kunkobera oba be tiidi ati gakala nti okakasa ati yamala yankoba ati jawale mu kasenge kale w'omusawo owundi bwe natuukayo oyo nimu weebivuire eno yemwine
yankoba ati okukalagakala nemala yakoba mwatyaye tolamu n'abaana namubuuza nti sente imeka yankoba ati emitwalo gatya 5 awewa Dokita Bitira awe nakoma paka leero buti nebyomira ku makerenda nalekerayira kuba buti ndi wano mweno oyo pastor oli kwa wa media ndi yazidi olisikira masemu amaani mweno oyo pastor okusinga wano ni mukazi we nanfunira olwisi yampereza ku mmere bano tikasobola kujja kupakasa kuliisa baana n'abaana bange balekera osoma batyaime oyo omwana buti naali ku era duuzi mukyala ali awo naiba ali waleere nayabeda sente yamuwera ku isomero okola ekizaamu omperano kati ndi awo ndi namulala oyo asoma aye era tiidi kuba ali mutakana tikasobola kujambaire njanga nalimira abantu nafuna okulya ekisize kunewunisa abaidwaire mayuge bala abaali bali kwidanda bankubwerera abakoba ati n'abaana yeza mu buzibu abona abe mayuge bali luyi gabo mayuge kugundi awo kwidwaliro health center 4 awo health center 3 mutawuni awo ai bali bakusikaninga banda kusikana era basawo bankoba tibalibona ku kintu muna baana newaana kapanju bankoba ekyo ate bali kubonako ate ova amasira munda abyo byakoma okuba bona gyewaana kapanju eyo byakoma buti wa Dokita Bitira babona nga amabwa mangi bankoba amabwa gali ku mangi buti wentambula mboti ndi kuninamu mpulira n'omugongo guno wano oti wali kusirira waliwo omuliro ni wano wati mpulira oti wali kujja kusirira wali kuya era olwisi wentambula mboti mpulira oti ndi kukininamu obulumi butuse ekiseera bwaswikira irala nga tikasobola kutambula era enaku edo mebakwete mbaire nga namala ewiki mbaire maze ewiki ditinga ate tifuluma mu kisenge omuwaire kuyida mu idiiro nga tisobola kugaitulula magulu gano kutambula so bya kizungu tibya kisoga kati tikulimbe kuba abandi ati tibaboine abandi ati baboine kati awansa yene kwantire mu kwabasoba kaya tutubwaine abandi bakaye tubwaine lwabanga olumba olukutuzana nkwekanko kwekule ebyo kisoga tuwagizako kaligeze ebyakaba bakati nwaku kola ki babigalanga munda ebyo nabinwaku uku nanwaku uku waliwo abavubuka ababita wano kabalitunda ebintu ebyo nanwako nasigalanga nziranda ulo jenfunyewo iranga mfumo so mbina byonna oyenze ogezako ku kiwako wa Dokita Bitira nti webaali alina obuyambi emitwalo 5 ojja okutolamu n'abaana obuyambi kibugandi yenzeyo oba oli awo oli watuulira n'atugemebwa ekisanga alikwenda akuyambe wawandi yenze bakuyambe ng'omuntu timbaire neze ntolemu ekintu ekyo tomaana n'abandi bali kunkoba ati amabeere gayinza oba obuzibu buli kuvako n'abaana nzira kyendidde mabeere okuvamu amata oganiga amata gatiirika mata gene buti tigakaali luudi mata gene wale gaidanga maadi okusooka kyavaamu gaida oti mata ge bafuseemu ediidi edingi nti nga bwene buti galeegwika oti omukazi ali kujja okuzaala webale kati saawa eno mata gene otiinonsa era buti tyenda kaleega muno oli otyo yonsa gatuuse ekiseera gatuuda gayokya gasiiwa gafumita wawulira muleke era olibona kati nga bwendigemye nti no lyonna nayibaale lirimu liti ni muno tiririnya kati ng'omukazi bw'oyonsaako omwana eibeere lino lifu abakazi liwaamu ki ekintu ekyo kye tuba nakyo olimuwala yasigala nyamandereere so nze kirimu tikivwangamu paka leero kiri kiti buti lino wendigema nti eno yona kintu ekyo iya abandi abasoga bageta mabani wawula kukyebeta ibani indeed byona libali to kintu kizimba mu ibeere kizimba omwo aye ate ibani tova mata ate obulumi obwe ibani kabiri tini buno so oli kwenda bakuyambe kasente ndwele benda sente meka
Mwedwaliro ewa Dr. Bitira bansaba emitwalo 5. Nga yozira? Nzira sente ate nzira pulaani ya sente nzira muyambi. Abenganda edo omusaada ibaawo yafa ezasobola kulumuukirirako ezabamulamu bo babaloba nze bukyandwala emyaka gyemaze nga ndi mulwaire sira kivangayo okwo wenaliza niwe mama niwe baba. Kale omulungi ali kwa Hawaii Media taye nemboozi ya Justin tomana oba oliawo esobola okugemaku kwabanga olikondo okumuyambaku. Justin bamukoba nti obuzibu bwandibanga n'abaana eri kuvunda tobona avaamu ebikyafu ebyo n'amabeere ganagajjanga gatona ayi mwidwaliro igangeyo mbu bamukoba emitwalo 5 okumutola mu n'abaana oba oliawo akafunako okwo ku mirembe ayi munakunga wembakobe nti namwandu ibaawe yafa azira kyobugege kyali yasigaiza kyali yakatunda duzo okujja mu idwaliro idinda kali kakoko kawaawo so ali wano yava mu idwaliro yayira wano ngo idye kirako muntu wava mu idwaliro bamukobya ati neri kuko obwidanda binaira waka aba ali kulindira kirako oba oli katonda kyajo omugerera so solo okumuyamba lwaki olindira ekirako ng'osobola okumuyamba oba oliawo. Justin yeetaaga emitwalo 50 oba 7 okujja okumulongoosa mu idwaliro benda mitwalo 5 then n'ebintu ebindi okulya waka okulya mu idwaliro abagenza so weba yamuyambako n'emitwalo 7 ndyasobola okutandikiraawo tomana katonda asobola okubita mu buyambi bwo yawonya obulumi bwa Justin okutambula afuna obuzibu takasobola kutambula bulungi era wiraranga ekintu kimuluma munda ekintu kimuluma n'amaadi gaide ejja kufikana Justin kangololo waife amaadi gaidye kankutole mu maadi so oba n'obuyambi tuyambe bambi Justin ajje mu idwaliro. Eno Hawaii Media yaida baka gwandi na isan Hawaii Media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno Hawaii Media yaida kulema subscribe liking sharing